Katim gadai kisamla kibaklan. Kisamla kibaklan. Kijob na tiaw. Ya kabasniyo. Kisamla kibaklan. Kijob na tiaw. Ya kabasniyo. Omde tang job. Andai job no tiaw. Ya kabasniyo. Kini kisamla kibaklan. Lapin syong nang rem ni ya kani ka team. Napo ka city ka menengkong ngejong Yohanes bolong apostol senran jong Jesus Christ hasngap ngan puli api kalnong ka ba ngan puli nado ka bakhat armo haka ka jimpen syong nong remi ka team ki shim napo ka dekat ka bakhat lai bakhat saw enoi nam ta ka jimbet jingbiang lang haka ni ka jingaseng ngan puli nado ka dekat ka bakhat ar ki badan bible supaya pe lang ka city ka menengkong ngejong Yohanes kalnong ka ba ar ka dekat ka bakhat ar ter ngan puli hado ka bakhat saw hadu ka bakhat saw pa adin jo kata ngin sa iya shisu abde kitim ko jomblai ka kitim ka angum ni na tho hapi ko kon hep na bala map na ya phi ya kipop jong phi na ka benta ka kerteng jong u na tho hapi ko kikpa na phila itu yuta balalong nadu ka mening kong na tho hapi ko kisamla na ba phila job thiau yuta basnio ngala tho api ko khun khna na api itu yakupa khat ba khasaw ngala tho api ko kikpa na api itu yuta balong nadu ka meningkong ngala tho api ko kisamla na api long ki baklain pakata ka tin ublay kay sa api kata ka tin ublay kay sa api bapila job no thiaw ya utau basniu lani pila job no thiau ya kata ka basniu daka ktien ke jong oblay nama pilong kibaklai nama pilong kibaklai usyakri ne step ulaya bermain pang spangan kamat ne spangan ka team spangan ka subject ha ka gseng ka jong pi shakini kitan syakri ne lamai pang te ka bentak peden ka mangang ko ban kran ban pledging mut ha ka miet ka mamta ni ka jan miet ka mabenta kabenta pedeng ka bangko ban play jimut lang mat phi kabidai na kani ka team pakani umta pedeng ka bu kum ni kapasniu kala job no thiau yangi kapasniu kala job no thiau yangi ka team ka ong baki samla ki baklan ki job no thiau ya kapasniu hani ka benta pedeng ka bangko ban play jimut ha kani ka janmit ka umta kadai kapasniu kala job no thiau yangi kabasniu kala job no thiau yang i kata kari bentap deng ka ngi play jimut ha kani ka janmi ende shua bangi ya sing ka bentap deng shua bangi play jimut ngakwa ban aya phi ka bible study ka pa lingkot ka mini bible study ka mala wanong lani ka bible study ka ba lingkot ha kani ka por kam ta na ka tu ka benta ka nga puli na tu ka dekat na kidu ki dekat na ka tu ka lenong ka ba ngakwa ban aya phi ka bible study kanang mangla ba sutu spangani ka thima kenang pila bersatu sepangkali ke tim kenang pila bersatu sepangkali ke jimut jong kali ke tim ngakwa ban a saya pi ke bible study ke balingkot ya sya sipor nangis kam dolong ke jikku ya pi ha kani ke dekat ka ngila puli menena do ka dekat ka bakhat a teter hadu ka bakhat saw ngiap pi kini kentien kun hap samla kun khna kpa dei do ki dekat ni pen pila kini kentien kun hap samla kun khna kpa cái jimut jugini kentien cái jimut jugini kun hap samla kun kena bat kikpa kene cái jimut jugini kikentek kikerteng kiketien ha kene ka dekat ka bo Yohanes utho usunran jong Jesus Christ utho kamut syakata ka bangingi perkhat da ka basu perkhat breu kata kamut kani kam tho ya ka jinglong renyang ka jong ubreu ha ka jingem bakan jado ka jong kun hap samla kun kena pa kam thau ya ka jinglong renyang ka jong nga ka jong phi ka jong ki brio ha ka jingem ka bakan jado ka jong ki kam thau syata Yohanes umut syata habu mention lan utho ikini kentien ba habu tho ikintien ka jimut jong kani ka bu Yohanes kwa ban kren ka dei kun hap hang ni samla hang ni ki pa hang ni ki kun kena hang ni ka thau ka ya ka jinglong renyang jong ki banget ka thau ya ka jinglong renyang jong ki banget ha ka jingem ka bakan jaman siem ka jong ki
Kamdai ka jingim makan jado. Kadai ka jingim ka makan jam si mujuki. Kadai ka kerdan. Kadai kerdan om ka jingim makan jado ka jong ubange. Hani kadai ka jingim ka kerdan. Jong ka jingim ka jong ubange ha ka makan jam si. Hang ni abang kun kena kamut kini kena. Ni kun hep kamut kini ki bangi imenta. Abang samla hang ni kamut tan tang yang kalak man kedoru yang kamut tan tan yepi ki bang pat yo brio. Abang samla hang ni bong Yohanes. Abang kepa hang ni kamut tan tangi kita ki bala. Long kepa kumidikan pinong klau. Lada lagi kun kiti. Kajimut hang ni Abu Yohanes tho igini kentien kun hep ki samla mention igini kun kena kepa kajimut ka jongki kalong bagini ki kun hep kini kita ki banget ki bala susdang ha ka jinget ka jongki kini bala susdang ha ka jingwan ka jongki sya ka jinget how Jesus Christ ta kada la khot ki little children ki hep benang sedang jinget ula belong bala he ula belong rang ba ula belong ki long kepa ki long kemi Ani apa yang sedang menrung saya kejingan, Yohanes ukhat ya ki kun hep. Ki samlang ni kini kita ki bau Yohanes ye ki banget ki bala nang khamya. Kim desu kena red, kim desu ki bala nang susdang wan ha kejingan, kini bala khamya ya kejingan. Ki bala nang kham tip ya ketini belai, ki bala nang kham sit hem, ki bala nang khamya chisu ke jikri. Ya kita ki mut ki samla. Ha kini dekat kamu pulih. Ki kpa hang ni kathau ke ni kita ki banget. Lani yu banget kibala nang slam kibala kamne hak jinget hak tien kabang kamsuk ni si ki legend kibala kamne kibala kammen hak jinget kini kila benong kisamla kibala kammen hak jinget kibala kamne hak jinget yutra kila benong kisamla ru kibala ne ki sipo di aposna kata kali ki jimut jong kani te habang yo e kini ki jimut jong kani deh ngiyo kini Bible study ko ngiyo ban let menta Dalangi free mai ka team kata kamu nila panawang ka team menta ki samla la ni ki banget ki baklan kam thau than tang ki samla ka thau ru nga ni ki banget ki baklan ki job no thiau ya ka pasniu asdam yo ban ki banget am tangi ki samla ki banget kan thop lang pa ki samla ki baklan ki job no thiau ya ka pasniu Sukumen sibun, syusyu abang ayo ban play jimut ya kecing ke jonglai. Abang ayo ya kadi ke team, ngas sedang berpusan play jimut. Ban ikentin ibang anak suanten nat nak kadi ke team pitep. Kentin pada shot me ya ke jimut diperkat ke jonga. Ini kentin job no thiau. Kentin job no thiau di kentin iba shot ma jimut diperkat ke jonga. Ban ko musa kri jong try na hab ban le kita ki work study ke bangyong. Hab study kentin. Ki bari selendar. Habang job no thiau hang ni. Hak tim ke jong blai ka mangla puli ya pina ka city ka ban ko Yohanes kal nong ka ba khat ar ka khat ka ba khat sao. Habang job no thiau hang ni. Kawan nang tin parang overcome. Tin parang overcome. Ngan ba tai pi tin kri ngapuli tamangan ba tai pi ngan scam pinom kan mau. Tin parang kawan tin parang overcome. Kata kamu dan ipun kelak hasi bahare banyoi intin job not thiau ka jimut ka kerpang ka khamsya susu yangi habang job not thiau ne overcome kata kamu banlong kenra habang job not thiau kamu banlong kenra ban penlong merau ban te lakam ban bat halade kata di jimut habang job not thiau Kamdai ke jimut ke ba ngila benang oh ngi job football menen yeleka. Kamdai kata ka jimut ah boong ni kamdai boong win la ni victory ketin pareng. Hari kali boong overcome. Pakai jimut ke jong kata kamut ba ban penlong merau. Ban te lakam ban penyal haladi. Ban bat haladi. Kata di ke jimut ha boong ya kenik kentien job not thiau. Siap pidam dan mangah ke Bible study ke balingkot. Kamdai ke bawang mana berjob ilakai football. Dan job ilakai football kai bami nak berjob ilakai football. Syukumen deh, syukumen ki player, syukumen ke team, syukumen ke senong. Hani bawang job hang ni, bawang job nak thiau hang ni kan kat deh. Kamut dengan ainuk saya pi. Kum berjob ke hima lani usim hang puat balik tma.
Hakapor bagi siam hakapor bagi hima ki ile thma lada ki job bagi la penrem ya ki we bagi hima ya kata ke jing job ya ki la khot job no thiau balai pitem ya kan ni ya ki po je history phila bentep ya kata ini ki sim tang im don shu kata ki ile thma re ki hima ki vi kam ju don shu hagi ni ki po ki manusia ka history phila bentep na ka bible phila bentep shaban na ka bible maki film kini boro phila bentep ya kan ki ile thma Long baka hima la ni usia ko le bile thmai ka no ka hima la ka le bile thmai ka no hima la ka la ban prem mi ka hima dai pitep ka ta ka hima ka sharem bak siem bak ki bakra watri jo ka hima wa sharem bak ki baro ki basong ka hima ki hab ban long ki basak penya ha ka hima ka sak jo takra kam dai tang ka jing job football bom ne job football te ni sukemen Hari bawa job tu mah kata kamu kan ni hima kayo ban control no ya kan ka web hima ka pasal kayo ban long kenra kayo ban bak haladi kayo ban lakam haladi kata kali jumut abang job no tiawi abang long penlong merah besong tu deh kayo pe na abang penlong syakri kimrau kide kibala IT kibala pendam kibala hak ki katkom ke penyai ke jong kenra tak ada ni sim tan judan kimrang tentang syakri nama kali betok met bahai kimrang ka bawang kerat haple syakri te gemlong gemtari syakri kita dan ki rul mentaru ki syakri deh ki yeng kesem kata kasni pelak jangan kata kasni aku balik serta hem pelak te kim trek syakri ya bi hari bawang kimrang ka bawang kerat ki hab ban le tak ada bawang job no thiau deh kadi ban penlong merau ya ba ni jimut job nak tiaw kali penlong merau menyok kan hakabor lah deh menyok hakabor lah deh ngan anuk sa susu ya pi haba pisong kulai namtep kenongon yang friends pi kulai pisong kulai lada pinya kulai udon tu telai kulai utu ki khot ulakam tu telai berkontrol ya kulai ki khot ulakam apa pisong yu kulai lengba jung tu lakam dan bikwa pen kon yu kulai syakadian tan lengba tu lakam bikwa pen kon syakaman tan lengba tu lakam apa bikwa pesange yu kulai pitan kontrol yu kulai dau tu lakam ni tu telai bodan tu kulai tak kata lagi jimut abang job no tiao pi lakam ken ya ka e pi kontrol ma pi ta pi job no tiao pi bat haladi ya ka bor pi penlong merau ya ka ha ka jingim ka jopi nagar kadau ha bang yo ban pulie menta ya ka di jimut jeng ini ka tim ta kadau yo chu ban penyar sisu ya ka di ka tim jeng ni ka jisir samla ka jopi kata na banong kum ni ki samla la ni ki banget ki baklan kila ban penlong merau kila ban tek lakam kila ban bat ha ka bor ya haladi perkila ban penyat ya kabasni ban ya kabasni kata ka jinyar kan ka tim ka ba pilabu ka som nang rem na po kan city ka ban kong yones kan nang ka ba ki samla le ni ki banget kan thup lang ya pi baro kilong kemi kilong pa kirang ba ki samla le ni ki banget ki baklan ki yo ban penlong merau ki yo ban job tiau ki yo kan ya ka ban telakam ki yo ban bat akabor ya kabasni inane ya ubasio aduh kata kaya kali ka tim na sukmen shibu shikade ang ngayon ban puli gani ka tim ngayon ban pusan ni gani ka tim haba ongkum ta ka mud ba kita ki bangay ki baklan dai lara ki man menta ba kan le ubasio kila balar kimman si postnam ne a postnam hadin ru kinom le hiru namar kila kam hi kila lakam maki ya ka jisnio amde ba ka jisnio kepat ya ki penlong merau kini ki bangai ki baklan ya ka basnio amdai ba ka basnio ka penlong merau ya ki tak ada di kwa bele pop menta kini ki bangai ki baklan kila balara kim kwa si posnam ne a posnam hadin ru kinom le ba ka jisnio kanam dan bo ki kat kum ka jimbatai ki tinjum lai namar ba kila long kenrat halor jong ka jisniu lalong kerat halor jong ka jisniu om ba ka basniu kan long kerat halor ka jingim ka jongki ngak men sibu nang ya on pulim pusan kitinju lei hadu kan ni ka jinjin liu pakot yang ai phi benong ki bangai ki baklan hadu bangin na job na thiau ya ka basniu hadu mina pelong kerat
penong meral iya babas dia so tenang ikitin jumlai ngilalong tikum katu kalian anak saya pi kalian pi buah hapo ka duriau lada klamu nong king liang kani kalian kat syaka berman kaya deh akan jingki jung ka duriau kaya lam ka duriau syaka diang kalapoy dayalam ka duriau syaka mon kalapoy Henry lada kani kalian kada new nong king liang lada kani kalian kada new nong king liang what apren kata ka jingki phalo jung ka duriau nganong yepi syaka thong kan poy syaka jaka beri melek kan poy pe long sebelum kumno kata ini jingnya pe kalian kabar klam unong king bar kalian kabar ringkat unong king what apren ka jingki phalo jung ka duriau syaka thong kan poy pe kumju aka jingem ka jongi ki bangit ki baklan ki king le ni ka jingem ka jongi ki king maki hi ka lien ka chuki ya ka jingem ka jongi om dei kawai pat lani mano kabat king ya ka jingem ka jongi de maki hi banyak de maki hi paking syakata ka thong ka baki poi syakata ka ban kwa ban poi syakata king poi kata ni ki jimut abong ki bane ki baklan ya ka di ka tim ki bane ki baklan ki samla ki baklan orang ba au baklan ki long kemi ki baklan ki la ban jok nak thiau ki la ban pelong merau ki la ban pelong kerak iya ka basni ka jingkeli kami bertolong bang hatu kata ka de jing sisamo hatu kata ka de ka jing sisamo baki banget kilong kenra ya la ka jong ka jing hatu pi menjur pa ngai kata de supek ka jing pik kamat ka jong pi hatu pi menjur baki samla ini si menta ki king hi ya la ka jong ka jing hatu pi menjur baki samla ini si menta ni banget ni si menta ki long kerat hi la ka jong ka jing hatu pi tharai pi menjur kata hatu pi tharai nani hatu pi menjur baki jing snio ka king jing jong ki hatu pim tharai ba kata jimlin ka basniu ka yalam yaki banget hang ni ngong om dei tangi kesamla hamam badan ka jisniu hatu om dei mangi ki banget ki badan pim menjur ya kata ka jisafi baru ngitip ya gani aba kini ke sni menta ka jinjelai ba ka jisniu ba ha ka jaka ka jisniu ka dan hangta kita ki bagi khatyal di ki banget lu kidan hasnga mai thu khana ya phi dan kini lainut kibriu kini senrang ka kerteng ke jongki kini Petros Yohanes berjakap ki ada ka kerteng senrang jom Jisu bakini kibriu lainut kini kiba jadi buat ha uni Petros Yohanes berjakap ka kerteng jongki kibriu kan kini kibriu ke bajule rung ba kambun sin bun sin cek tek jaka ka bakiyo ya ta ka jingdi penbuat Ladan makeli yaki, ladan baong yaki, ladan makomplain yaki. Kumno mesya mimialeran. Kerteng giserang di jong Jisu, Petros, Yohanes, Jacob, PKK 4. Kajing 4. Kumno mimialeran, asyakeli yaki. Ini gijuba kuno fitem. Kiyong nanle kumno. Nong diru kerteng meri. Dikenal yang Yahudi, nang dia keteng Mary. Kajing sisya kata, pipenya kini kesiem ta babun Gibril kita ni kata kita ni ki Kristian tak ni kajing dia ki. Ngau walaupun baptis, ngau wala nget, ngau wala kelabamut, ngau wala kata hosnam apa kabalang, ngau wala Pulri Bible College. Tapi kajing dia mo jongki. Kami ada yang kata ni kata itu kata ibu hakas jingim ke jongki nak selang ke jongki enggak jadi sisa hakawai kedhun balang anu bangam dai balang kris kini haji seng sama kita gino kikam jogi seng sama apa kani kedhun balang nan methu kadi nai kadi ki sisa ya kani ko buat ko yasno kini gino kikam mani ki seng sama kita ki memikmat pada kita ke bahaya kalau kor ke jong tra kini ke memikmat agi seng sama kini ki johi ko mikmat agi jisneu hakikam sneu kini apa khamat agi snong ga thau kini ma tha ke kluma agi snong ga thau
Kini gini bembeli. Kata kajian. Shushu don't way brio. Wala pas Bible College. Ini wala pas Bible College berhapi. Wala pas Bible College. Anda lawan siapa di kasih ni. Anda lawan siapa ni kejaga. Anda langsung beratrai pokabalan katukan ni. Dia hakakur kerja umlah banyak kiar mo. Ngimlah banyak kiar hakakur kerja. Kekam yang kamsam. Dia hakakur kerja kejongu. Lawan baladon kam ken. Yauta benmi hakmat. Urang ba. Maka ni kakur kerja kejung ngamtip hai kekam kerja mo. Dia si kilang ba kepada ni kibala kam he kakerta kila bentip ke kukom penyak kam kur. Dia kakur kerja kejung uladon kam ken. Yauta wasim hakmat bau haban kinya. Dan kamban kinya ya kata kejat kejuki kakur kejuki dan kamban kinya dan kamban penpai peleng dan kamban yasim kau yang tak terter. Di uniu beliau kelam jingar tatien. Ulah pas Bible College usiam ya kali kakam baru kinya tu. Ha Bible College nila ni gay, ni puli gay. Maka ciknya maka do apa piang hon nak maka jomblai kali tam jom Jesus Christ. Puli Hebrew kata dia. Kadang tanggung Jesus Christ, but na Lord Jesus Christ am dan sure sa giwe pagkiknya. Ya ki bangit ki jomble ki ki bangit tingim na banyo. Te uni walawan puli ya kata, uni walawan bangit ya kata udang le pa sa kakam man simpleng berwat khaut. Ninya ong sukum no. Ninya ong sukum no lo kata. Pi kan ni baro kaja. Dei nomor ba kapas niu. Ka job ya ki chingim ka jong ni. Ka job no thiaw ya ki chingim jong ni. Am dei mangi ki bangit. Am nay mangi samla ni job no thiaw ya ka pasniu de ba ka pasniu ka job no thiaw ya ka jingim ka jonga ka jong phin na ka daw ka room no ba khat ka ba aphuai kala mahami what I ba on job no yami da ka jisniu what I ba on job no yami da ka jong ka pasniu and ito men job no mami ya ka pasniu da ka ba ka room no ba khat ka ba aphuai. Kalau maham tinggi yang ini, upola maham tinggi yang ini, ublay ula ay ka hukum kau persya yang ini, ban nikah yang ini, buat ay la baka besniu kan long kerat long jing im jempi, buat ay la baka besniu kan job nak tiaw yang jing im ka jong a jempi, hendai kadai buat pi pinlek kelah, kadai yang ay pi, kadai ya pi lang marok di prabengai, syak ini kita, bapa pinlong kerat, bapa pin job tiaw, bapa pinlong merau. Ya ka basniu ka amma basniu kan job na thiaw ye ji im jong phi dan we brio apo ka Bible dan we brio apo ka Bible uni brio ba ye you play uni brio ba jet you play uni brio kan you ba syakri you play uni brio ba kit ya ka kam jong play uni brio ba play la syariah hau ye kam ki babun maka kerteng ke jong uni brio Sama itu yang ketem. Nah itu siapa? Uniu beri wat lau long kumta. Hakecium kejumu penban long bah hakisi. Kipor hakecium kejumu kat bedang yat. Usyak job no hakapasniu. Uniu beri hapok Bible. Maka kerteng kejumu uniu beri. Kadai baru ngitip. Usoloman. Usoloman uri tau beriu bo beriu penerkam. Uri beriu bahajan batu belai. Beriu bo belai. Uit beriu bo belai. Uaken ya kas start pakas pak kapo. Ini lau mau wat uli Solomon ru. Ulah syak job nak tiaw habus niu. Baru ngitip deh uli Solomon. Rakti kibali aslo sepang ni Solomon. Kemudian para banyak rakti kibali aslo ngamong ye pi balatip lut. Tapi beli aslo sepang keteng Solomon. Tak. Baru kibali aslo deh sepang ni Solomon. Ngarung lagi aslo nu dang red. Ngai aslo baga benar sepang ni Solomon. Udah tahu siem. Ia semua baga benar sepang ni Solomon. Udah uta ukun jong David. Ia semua baga benar sepang ni Solomon. Udah tahu beri wapan jik start no boleh. Kemudian bicara kima ka jong baru ngitip kata. Ia semua sepang ni Solomon ngatip sepang ni Solomon. Udah kin uta beri ulah ni uta siem. Ulah bicara hok iki ki arnut ken thainuti ki ba kini kun.
Itu biar kata story. Ngap pernah dengan ya slow sepang Solomon, udah tahu beliau, ubahlah yo ke start kena beli, ulah yo ke jikir kuno beli, ulah yo kayaknya kata sepak kapau no beli. Ngaya slow sepang Solomon, udah tahu beliau, ubah kiway bagi siam, kiway bagi bakrau batri kiawan kan bersengap ni ke start ke jumu. Amtang bakiwan ki air kajina jumpi, kiwan ki air sebai kerupa kesial. Yo ni Solomon. Anda ngalalek Bible College. Anda ngalalek pulih Bible College. Ngatip susu sepang Solomon. Ba udah ubriu, ubala thawat lai hajar teliki proverb. Nani kikentin jing star. Anungon na preji pipi tipe kata ngam tip. Tamang ada lapoi Bible College. Nangalap pulih bahaya kecil joblay. Ngasatip pulih Solomon wa thawat lai hajar teliki proverb. Bat siaja sandeli kita kijing ruai. Susu nalapoi Bible College. Ngati puni Solomon udah ada nyos pangut ki mahadai ki jongu balai pangut ki tengah clear ki jongu ang tinggal jong boleh mesyo dang rin asu penau Solomon bunlok ya Solomon bunlok ya teh hadir dalam puli Bible College ngatip kanungut kidan taki lok nyos pa kita ki mahadai ki jongu balai pa kita ki tengah clear bat kabak hadu ka ngatip si pang Solomon. Anda mana pulih Bible College kedai. Uni Solomon udai ubri ubah ka jino karta ka jamu. Ukan randin no nable. Uni Solomon udai ta ubri bah ka jinglong ka jiem ka jamu. Upai di no nable. Udai ta ubri bah ka ka jingsnio kayo benjok ka jiem ka jamu. Dei po Bible College namtip ka naman na tip ya kata. Tama ka dei sisa konta katkum ka ktin ka jamu blai. Katkum ka ktin yung nilak mensyam ya kata. Kacikli kalong balay sisa kat museum was start he. Museum was sempang museum mo bublay whiteboard balay sisa udang ngop ha kejis niyo. Balay sisa ba kejis niyo kadang yok ang pelong kerat kumuni ubriyo. Nakli kata kabang napusan. Kay sisa ka daw ka pelong inu Solomon pun hap no na kejingin. Kapas niyo kala job no thiaw yani. Kapas niyo kala job no thiaw yani Solomon. Balay sisa ulong kubi. Kay kidaw. Habang ipuli kacin joblay ka ay ni lai tali kidaw. Dan lai tali kidaw kibang Solomon. Ungop no lani uhap no. Bak ini kilai tali kidaw kini kita king kidaw. Kiba kani kejis niyo kayo ban kurup ya kejim kejung Solomon. Kiyo ban pelang kerat. Yosim Solomon kiyo kan banjok na thiaw ya kajingim kajong Yosim Solomon bagini gilai tili gidaw ka manganya thuwa pangan bo ya pia ka porom ta kite ki joy ka mangi hadu ni sim ta kiba ki banet ka jisni ko job dai lang bakini gilai tili gidaw kumba ka ni jisni ko job ya Solomon lang bakini gilai tili gidaw ka di ka joy ka bagini ki porom ta kisni ki bangta ka job iki samla ka job iki banget ka job kini kilong kebilang pai girang ba balang ba konta teter dai lembak ini gilai tili gidaw. Kibah kamat tambe sibun. Tama gini kibah kamat tambe kibanganga yai. Kibah kecing jumlai kapatai. O Solomon uha. Pikwak banyak Solomon gini gilai tili gidaw. Balai Solomon uha. Balai buan apa yang jengi. Isyak job hakawas niyo. Ini gilai tili gidaw. Pilak bersyam. Napok ka Deuteronomy. Kalau nang bakhatnyo. Kadang bakat saw hadu kat kendai. Ngam pulih. Kepada Bible pulih. Haying lah ni mentaru pulih. Ngam kang yepi. Deuteronomy na bakat nyong. Kadang bakat saw teter hadu bakat dai. Ngan syu warai ka benta jong ka dipasok jong ka tu ka. Kitu kat Deuteronomy. Deuteronomy na bakat nyong. Kadang bakat saw hadu bakat dai. Kini gilai tili gidaw. Gibo Solomon uhap no. Pagkajis niya kajoban kurap yu. Kapaning kong. Long mau blay ulah hukum barulah kang ulah adong percaya kisim jog Israel. Ya kisim jog Israel blay ulah adong ulah hukum percaya bakin nem day berkanya gini gilai teli. Kabening kong lakang percaya lemaham percaya ya kisim jog Israel jog hima Israel bakum jog kentop yu Solomon bakim nem day penbun kulai. Kisim kin nem day penbun kulai ya hima Israel. Kisim jog hima Israel. Kabanin kong kinam day ban penbun kulai. Kabaar kinam day ban kin show spa pen karoy spa sutu bom kin show pen karoy.
Kim ngâm đề cấm mất bên ông xạ bần đần hay có ông xạ bán kên show anh bán bên karoi spa nesbai rupa bat kabalai là khang percaya Islam juga hima Israel là khang percaya Solomon mau đề ban pen khen ya gani do boleh try kan ra hak hukum kapo ayu Moses pakata kalong ba unam sya ya Islam menribun tengah lani bun lo kita kini light lagi adong kibo boleh la ai Islam Israel bakinam dey ban pen khen pala dagi pen khen ya kata kadan ka consequences lani ka mi ka jistiu kan na kata kecil penken, ini la ong yepi, Solomon ye kini baru lahir teli ki benta, upenken. Badai hangta job kabasio, de hangta job kabasio ye kini lahir teli ki benta baru, Solomon upenken badai hangta ken, kajis ni kawan banjob. Yang ini ya lengkot atukat ni mo sepang ini lahir teli ki benta. Penbun kulai, Solomon ulah penbun kulai, senap ngan puli yepi. Nakas kitab kabeningkong jom kisiem. Ka kitab kabeningkong jom kisiem. Kalau nong ka ba shipho, kad khat ka ba arpun riu bat arpu fra ki kentien ki bom bum ni. Kalau nong ka ba shipho kitab kabeningkong jom kisiem. Kad khat ka ba arpun riu bat arpu fra ki tien ki om ni. Tiu Solomon lalum langi kali berkinong song kulai. Beruladan 10,000 sauspa kali berkat hajar kinong song kulai. Kiba ulabu hakisnong rikali badlam bersiem ha Jerusalem. Bat kikulai kiba Solomon uladan lawalame kinai nari Egypt. Bat kinong kayu sim kila siem ye kida kikenhun kawai kekenhun halakador. Kitab kisim kalau tu saya kenal bos Solomon ko bosim mula penkenya ko hukum ko ni kong ngajong utrai dah ka penbun kulai yo na ing kulai ulai thiet nari Egypt kecingkeli kami balai si siau blai khang yu Solomon banam penbun kulai balai si siau blai khang yu kisim baginam penbun kulai pi apa ong penbun kulai ha kisim ba mensua ye kini ki hima kisim dai ki kulai ki kali kulai ki dek kian thma ki ba khlan ba ki ba mesua lai nang si ba menta ki kulai ki kali kulai ki kian thma ki ba khlan ba pet leng ba ki film ni gini ki brio la ne ka hima la ne ki siem ki ba ni ki kulai ki kali kulai te haki ka bor kala shom te bo blei u khan ye ki siem ba ki nam penbun kulai u tiang ba yo ki siem ni Israel anda kilabun kulai yo kishania hai haki army jongki banyo ublay kata kali kebo ublay umaham kata kali kebo ublay utien yo bakini ki isim Israel dalabun kulai kishania haki kali kulai ki jongki banjob ya katma om ublay baki ki shakri yo kin klet no ublay lada bun kulai da kadala maham ting e yaki takadala maham ting e yaki yo ba kila sod dan bor ke cingem ke jongki balabun kulai la so ka bor hala de tekin ngongin klep na yuble kari India kari US kari China kari Russia kini di kiri ki bakra ba ki military power ki jongki kini simenta ki klan ba ki military power ki jongki de ki sipai ki klan ba ki tup ki man ki jongki ki klan ki bon ba nanta ki nuclear bomb ki dan ki klan ki kiri ba kini ya tu ya pi kem salia pinong yele mentaro ki yele kiri China India US ba Russia kiri ba klan ya hade berata ki army ki jongki kim salia dong yele thba mentaro ki yele be non balai don ka bor Hamla dan kabor de dan ke jikin snap you know dan ke jintieng you know klat lok hai na dong shadong ya ka bha ka sneo you play try kan rat kabor la shong hakti takada phila ban sakhi ka ni pi ka Russia ki snap bada ka hiat ma ya Ukraine balai Ukraine ba pli dan de umi ala te tunjuk bor Russia nyon ke nang ka pi kabor ka bu play maham yang ai pi Ublay ulah mahal ni Solomon. Bawa nam penbun ikulai, bawa nam misro sarang, lani nam slow tua bakal tak bor ke bawa udan. Kalau menyalam siapa jenis ni, ulah mahal teng ini kiat nak ni ke bor.
kabangidan sibun ki kam snio ni sni gumanta ki briu ki le leng bajong kabor ki perang kam baklai kabor katan kata ka bali hapo school ha ka ba ki bahe ki kena school ki nyan ben ki dat ki sho ki le ben ni kena ki baret kata ka jasya hadu ka ki sya ka dinia ngayo mo puli sa ki pareng ri Amerika kani ka Java apa kini ki senior ki jongki ki le ben ni ki kena re hadu ba kini kena re ki mlasha bona ben ki susai bona ben ki di BP ki pedan kam baklai ka bor apa kidan nanda shu kadan ka jimpen bamsap banyo ya ka bor hapen bamsap daladan ka bor keluar ben bamsap nang ta kadan ka jinya penyap nam ta ka bor keluar penyap nang ta kadan ka jing thok ka jing sukwa kadan ka thmak tien ka mami nang ta ka bor ta ki jing sniu sudah kini bor kadan ka thmak tien ka mami nang ka bor ni ikut kebuan tahu we kawan keti we balai banyak kini ya kabur namar baki dan ken hakabur usim herat bikin mau na ka Bible usim haru le kam no bating ka khat ka jongu pha penyap iki kun dai kelum di bedang re bating ya kabur ki yo kido banyo ya kabur kile ini bro balami ro kentien hagi sim ta kata ni khat ka bak bor balai mi bak bor balai le kam bak bor namar bauta ubaklan ulah benar kam baklano ya kata kebuah kecok kijisni sudah kibami katu kan ni gini mengasules hang ni kijisni sudah kibami nakakam jong kabor takada ha kabor batnam ta kabor kibre ki kloy banle ya kam snio kibre kloy banle ya kam snio nimla banle ni kata kisamla khasi ki jong ni kisinrang apo kayeng kasem ke jong ni kentup ru yang ilang borok kisimran hang ni namal bagi ni kita kirang khat arbor hayi hasem da sang mir rulang sang snong rulang syabalek sya kata ka bakwa benlek long balai bari sinra dale kan thai te yamai yatim da ongi me parang ngimngai balai sinrang don bor yo tahu kita tiap kerja lek jadi bulsin kerja. Tadi kerja sini kayak apa? Kerja sini kayak obat yang kita yang no. Deh kita penangkam baklai kabor. Ada yo simi pa bakam nang perlu. Ada upa angi ulah kam he plek. Ada upa angi ulah he. Ani yang tak suram ha. Ni penangkam baklai kabor kung kikun senrang ha kayeng kasam. Bahawa penangkam unta ya lam sing jisniu. Kerja sini kayak ban kurup i kerja yang kejong ni. Kilok pa hakayeng kasam ka bangidan naman ba dito clear jang kayeng bapek bapsay kayeng lagawan buah jaw se nakata ka jingpela poy phalau jang kayeng la ple kayeng tarang balawan ple kayeng lawan ukhaw di bawah besar kayeng ta ple kayeng men kami lawan ukhaw clear jang kayeng kikan thai ro kan thai kon khadu kilale be ni ki kurem kimyo snap show ya kime e ki pa e le si ki henman ki para shinrang ki bagi giron kimpuram show hayeng asam namar ba ka jaka ka puta ka yeng asam la dana kerteng jong do ambaro henai babun kilong kumta kat kum jing i ka jongang ka emru nomor ban longkum kiblay yo ayu yo bor itu tak trup thai to so hi namda juga bor ba hakatan juga bor sibun di jisniu kijia utrai ungkwa islaman manle kani utrai ulai ilupa ya ka shijna kamu utrai le ilupa ya ni lalangi penangkam baklai ka bor takara umaham ebsas na manreo khat bashpho ebsas na manreo khat bashpho ha ka bawai no ko para bangai the long pi ki baklan ha u try but ha ka bor ka jing klan ka jong om dei ka jong ni ta kabar balai uglei ulama ham la hukum persya ya kisim Israel kumju Sulaiman ba unam kan shows bai la ni rupa la ni ban pen kharoi spa impuli ni naka kita ka ben kong je kisim kalnang ka ba sipau ngan pulia dan ada khat ka ba ar pulai
Tangan jisya kadina du khatsau du barusan jangan long besipo dekat khatsau du barusan tan pulia tang dekat barpulai kena bungan ka ekopot. Kita kon kisiam long besipo dekat ke barpulai. Kumta usim Solomon ula pala kisiam ke bertai baro hakas pa balah kijingsta. Usim Solomon ula tamia ke bertai baro igibri ke bertai baro hakas pa bat hakijingsta. Balayu khani kisiam, balayu khani Solomon bau nampun bun spa lani nampun karoi spa, wai ka spa, tamu wong wat penbunnya ka, balayu khang. Kada walong namar ba umkwa ayu Solomon bun syania haka spa, umkwa ayu Solomon baladala bun spa un klet jauh blay, takadau penangkam dengan siun yakat kabame medan, ko Solomon, hun yakat kabame ai, wat pen karoi, wat pen, wasna prophet. Hari ini ben pakaspa neng kasbai kau memedan. Katakan ibu pelai kuat. Ni ia bahada ya kaspa. Ngiru. Hari ini bukan ni kesamlan itu kepisah itu. Mana riba berkuat. Ia hair, ia mare, ia pet kan nama orang ini yang kepisah. Ia pay kepisah. Sama itu hana ya pi berjaya sisa kan ni. Suah dengan wan jenis polum serius jom pi. Layu aku kubur menghapan sim yang kejingkran yang kejing air kejing jumlai. Hau ni upnai Januari tayo bakado. Iwe ni parlok jangai milik kelas mensua i-textnya po WhatsApp. Dikentay ni. I-textnya yung hello tanglay pray hi gunta. Yung long kumno biang yung nadam kami pi. Kaway kakam manle. Long penle lang yang ah. Tangong tolong. Ni hablong balakloy. Ni hablong balakloy tong long kay kata kakam. Yung penuat ti tigers. Penuat berniat kela yang penuat berniat kela langsung tengok saya video ama ada jenjar bingung tentang itu apa kini lewat berniat kela saya yang tu saya penyok kenang ngamtip dan kam saya ngamtip tu saya penyok kenang lah kerpat bayana kadang screenshot ada mentah ngabu ia lesif yang ngasuta tengah apa kado bila kerpat tentang susun nengong nomor birthday ko January kan ma tengong lasin berai ngan le sepolum sehari ngan persian kali na siya tay ngan persian kali gibriu na siya tay sudan kumnur kebenyak kala kau para naik lum sehari ya dan terdapat saya kendur awak batna sudah awak jeseng menyok penrai ini perlang tapi kalau orang tay las dokumen ila so komen ado kata tiong terpenuat senda sedih nil tigeru ni tersim klang yong benda yo rusak ado ni persang pe sibit mo ki idol kla mana yo para bangai dai idol kla sibit te para sikeu kan keru bukat mana teman-teman persang ngale sukumno dia itai perlok ilang to yang workers lain dia kepisah ke jinglut jampi kandung ngan ai pi ni ko baro ka den ta kepisah ngam tip hi yang to se workers lain kepisah ka pilot ke jampi bai kali jampi nadang sedang penuang anak sa ngam tip manga saya tu ya tengah suang i ta dalayo swa dalayo tengah sa ajin Kenya pi kandut kan lalu kan ajin sa ajin Kenya ngan penyo kita gi baro gini baro gini namar ba pisah masyado kita gi kambiria gi kam ki ba musula alok syu nyawa ken ni ki kun samla ni ki banget ni ki be ko pomta uwe na pe ki mystery ki ba treying wong ni ketin ki mga sumenjur hado kan din si pim lam menjur kan ketin wong ni ketin udi bahaya jonga wong ni ketin ba ki samla shinrang Kisamla serang anda ladan pisah ya pelajom ki deh. Hak kasin ke menkong bak pisah kawan ka pelajom ki dah ka kamai ke jongki. Kim kwa siu hiru ban lek skun. Kila siu kwa bet ban belah. Nama balai ladan hapla ke pisah. Kat ke bakwa la yo. Mensua empat dan badang su hap up. Kwa ka ige rum yo. Hele menta hapaladan. Wong ni kentin. Baladan sistem ladan pisah hapla te la jenjar kena semrang. Ngamtip kena kan tegi don kena senrang ba kan di skul biang kata kadi ji shisha ban yo pisa bat nam tak jinje pisa sibul ki kam snio kimi bekija
Hakini ki sni ki mamenta. Sibun ki kam sni. Wenu para banyak jongi. Wang ini kentian. Ngati nama makani kam business. Banyak pisah. Nama kani kam business kajana kam bansi banyak syong banyak di ya bamlang bakiwe bakibreu. Banyak long kebalong kiwe lakade kam jong jisni uru. Nama makani kam business kajana. Namti pi go business pilong na amadu ni uput. Hadu tang nam ta ka business ka jong pi. Pi haban ya poi lang siya ka jing sniu. Neski kam sniu. Nang ta susu. Kajing sniu menta leng baka pisa ka droy baka parba om tang ha ka baka jing em jongi. Hene ki online ru. Ngai iya ka go website bat mama jonai dan lang hani por menta. Ngai ka go website ka go jacket ka go tenak baka ram dol ka baka sapop ba ka basai ba. Hai por telang di por sa Desember na makrala ni January. Ngai kata ka website ka di keteng flip ka. Te ka tuar ka jaka aspa live spa tingka. Te laso bang wi live spa tingka te yo jacket ka basai kum kata. Ti mama janga he penorder no ingai gani ka jan. Ngala pelang ai tenak ki jan live spa tingka aspa tingka la yo. Tanas dan ban klik ban order ta, on order online na kata ka flip ka. La bang ta tho cash on delivery is not available. Kata kamut pimla ban siu pisah ka por ba idea. Tang mo si online be. Te ngasdang antatin no i mama. Te kani ko ba kumna. Anda ngasdang wa. Pe yitiu igini baro. Ngasem penman plan igini baro di kam thok kam siko sudah. Idon to briu bo nai ngang langat ye kani. Ngasiu alai spa den ka ta jang tampoi. Mus kalau sabai ka di sana jonga wang. Cash on delivery is not available. To Allah. Pi nam ta kam pisa. Jisni ke roi pa ban thok ban chukor ban yo pisa hap ai pisa ini si menta thep kam nang ta Judas nam ta jang pisa ule shidu ka kam ka ba nimla ban perkhat ban budur nang ta susu samla ban ruspa Matias na bakhat kendai ujiet ya ka spa banyak ka jing pen ma ban bisut chata hima ka jonglai kadai ging ka bubulai umaham Badalan don spa wat banditat ya lau kenrat lani ban kelet you blay kalau nggak besok bah hei kejis ni kasdang ban wan hati brio hanga happy lembak ini ke area kasdang ban ngop kasdang ban teluk kasdang ban kurup kasdang ban trade and board kejingim kejung Solomon nama bula don kulai los wooden board ladon kaspa labit labiang sedang suki Solomon mencak job akab seniu ni ki beliau hilang kumta bat ka ngan puli ka sti ka benengkong jung tu menti ka nong ban riu ka khat ka ban riu do basipo ka sti ka benengkong jung tu menti ka nong ban riu ka khat ban riu do basipo ka tin jong kom ni henry kata ka jing riu blai lembak ka jing sko hon ka long ka jing toy ka bakhaw ka jing riu blai bat kajing snohon kalau kajing mentoy ka bakraw naman ngem syam lawalam ai ru sikani ka berthai ban ngem la ban lekit no ai hane habayo jing bamba jikup da katangin snohon tang balayo jing bamba jikup ong kajing jule da katangin snohon wat kwa raha hane kita ki bakwa ban rispa ki ha sya kajing persoy bat kajing riam kadai di sisa dala kwa ban rispa kadang kejing kuat nak ban lek ya kanu no kam sniu om saya takada pihak saya kejing pensoi bat kejing riam mang ting jong boy nang ta basya ki babun kejing ko abrai ki babik ki pensniu ki penjelop ki brio syak kejing jot bat kejing kordet kadang ka baspo namar utiet jong ki kenjabas niu baro long kata ka ba is by utiet Jom ka kenjabas ni baro long kata ka ba ya ka sbay la ni pisa. Om dai bu tie jom kenjabas ni baro long ka pisa. Kamong ta Bible. Hende ka dai ka jing ya ka sbay. Di tie jom kenjabas ni baro. Nama ya ka baladon ki bahal kila be kila be ka ni berkuat raha pan ya kuat spa la ya lamba klai ki na ka jinget baladum ya ki hi da ki babon ki Jesusi. Kingat siya kajing kordet, kingat siya kajing sangson, namar kajing mlin, pag kajing kwa jo ki benbe ya kaspa. Suki ka basniu kayo jaka ha kajing im kajing ki. Bat ka daw ka balay Solomon uhab no. Bat balay umaham, bat balay ngi ki brio hak ni ki sigi benta.
ngi hap no ha ka jim ka jangi ka pasniu ko yo jakai ngi ka daw ka wala ka long nomor ba ublay ula hukum ni Solomon ma om sya ban ribun tengah ngin puli nak ka kita ko menengkon kisiem ko mane ka dekat kalau nang ka khat we kalau nang ka khat we ka dekat ka ba nengkon ba lai sao ba henril we lai sao ba henril ngin puli kalau nang ka khat we kin tin ko ni Teu siam Solomon lai sibun ki kentei nongwei nalo ka khunu paro ki kentei ki Moab ki Ammon ki Edom ki Sidon ki Het ha kini Solomon lasno ka jinye balai teu la dan hinyau spa ki tengah ki mahadei bat lai spa ki tengah clear bat ki tengah jongu ki lapen pai no ya ka donu jongu mano ba pen pai no ya ka donu ka Solomon tengah di jongu namar andau Solomon ulat temen ki tengah jongu ki lapen pai no ya ka donu jongu syakiwe bat ki blai bat ka donu jongu kam sem long janai bat utrai blai jongu kumba long ka donu ukpau jongu pa jongu hani David hi gani shisha ting jong blai ka pen pa pen ni sai kadal bu Solomon lapen kenya ka hukum ka balai ka bu blai la hukum ki sim ba kem dei ben pen ken takada bulari takada bulari bun tengah takada bu sibun ki kurem ha jingim ke jongu takada bu sibun ki kurem ha jingim jongu pi Solomon uri bun tengah kom ne kada ba ka Solomon uri bun tengah kom ne kadai namar ba ukwa ban peni sya ka perthai ukwa ban peni sya ki hima ukwa ban peni banya nujo banya compare banya challenge bagi si mapek si haja ngadang la ban besar baru kadai nam tak status kebelikat kekertan deh si aja ngarang la berusaha tapi plus kikuan nanta kata kali ke dauba ke bu Solomon ule la niusiam bun tengah kata kali ke dauba ke babun ki krau perkat jengoi bul ki menjur habang apa yang kasih jong iru imat ki pembul stai Solomon imat ki senran kasih ki jong i Pite barang yang ngumta ki pun boy Solomon. Kan kum mensim senam yo ya ke report. Yo ke report ha Meghalaya. Ka Meghalaya ka ka wai na kejela ka wan ningkong tambe apori India. Am tanga ka lain bamsap ani ka wan ningkong tambe apori India kan kum ke report bagi senrang ki bun loktam. Hai Meghalaya. Kaji sisa kata dari page apa mau por la pelai ini ka report kot kebuat ka YouTube channel jo mau por usnam ajar pelai ini apa Meghalaya kawan meningkong bagi senrang kinya bunlap we wo komen nang taong I'm proud to be a man so komen mo man senrang apa kasih kata kardani yo wong teng lai bustai Solomon sisa kabaningkong edu ka percentage jai Kenya ki district kabaningkong edu ka despo Gentia Hills satai tak ba ka despo Southwest Kasi Hill nang bakala kabala ka de East Gentia Hill spesial shani ka West Kasi Hill nang bakala deh shani le pihak maka East nang tep shani ka wan kardan basaw ribhoy jangi ban rio kam jadian jangi kata kali percentage kat kum ka jiwa jitep ni ka report siapa nga jimbun lok hapo Meghalaya sih dan kali ras dan sudah ini kita yo ni singiwa we na kita ki parasnong ulah khlano udah nang ta ka yeng tangkap bakalo ka jung nang sukla udah yo bang ini itu macam snong itu mah ya ngaklam yo let ya ladi ki let ki jung pastor ki kirang ba balang ki let besin randang ulah khlano ni brio te sa stang kalok ki wan bahaya nang ta ki awan pan pendep ke jing on tap ke ba jong te kata kasi jong jing on tap wan ka we ka brio kawan ni kendu bahaya jong ni balakla ko nganga di ulok jong kini ki kon jong kini ki kon kasi ko jong te bahaya la lengo untip ta ni la ni play account sawe badan bang account sawe lu hadin katu kan ni jing sisa kan ni wan sawe ka brio
Uniru di kurim jonga ko. Kini kun jamu. Bakadu wan biang sakoi kabriyo. Ngaru ngade galok ko jamu. Kata kali ke sisa. Hau ni orang ba wala klado. Udan ken Shibun kilong. Shibun kilong ibut ika stai ki kasi imat kila buat ika jinglong ke Solomon, ne ke jingim ke Solomon. Kam dei ngakting jumlai ke penslur. Kaya kau Solomon ule tanggal rekod akti jumlah kamut bakti jumlah kapenslor ni kahikai kata kasih tu ia kejinglong jom kibriu Solomon amtang ba uiet la neuri ia gini ki tengah ke jong ule ki mahade ke jong law bakti jong ule Solomon usno jingiet so tu apa usno jingiet akan ma ko por bang kamret ya lam yo imei pasno bat na jang kersya khon pala tamo nak benyalam dia dan kibalak manusia alam lo. Apa snow jadi kata di jumat. Bakat siapa yang alam ini kapor bayar alam yo syata di poi. Terus Solomon malah snow jadi kita tengah kat siapa penpai lagi syata pai. Tapi kau ni pulih biang mau kamu tenang. Kau besar berbahadu bener. Nama randau Solomon lah temen kita tengah jangan kila penpai no iya kadodot jangan sekali pakai belai nama bola snow hak jengki ke jengki. Maka dulu ke jong kam semlong janai pat utrai ublei jong kumbula long ka dulu kpa jong nama Solomon labut ya ka Ashtoret ka blei Sidon ba yu Milcom ka jing iji jong ki Ammon bor Solomon le ya kata ka basnio ka utrai ber om sembut biang yu utrai kumbule udebet ukpa ujong kumbule udebet ukpa ujong apa sno jingi office no hangno syata syabayalam syata wiboy Solomon nama bola snow agini ki snow jingi agini ki tengah syata syaka penpai donu jomu syata ki po syata opo kiken thai khasi samla agini ki por ge unta ngayo snow moi kani amte pipi snow ne anda pi snow ai camping menjur bana kyo ni ai sin ai tai Mas nay tay ubah kum tay ubah jupoi jiseng ubah jumling kita kam sniu ni ngasusen ay tapi i nan le yalang no bot i nan le banya syong no bot ban pengkelai ni ngasusen ay ngayo su si syai kata oh dan kami ngabanya lang buni brio dan kami ngabanya ya buni brio namar bau buni brio ulong ubah kum takum ni kadai yang aga duty yo te ka duty ban pengkelai utau brio kadai dekai yalang lari haru put benyasyong apa do ong da ong le pen kelas tempat kelas pen banjir dia ini empoi jiseng syu ini lalet sajanya si ble ini ken ila syang makia wedi perlu jengai kani ngam la ben kelen hakapol ngasong kelas i la ngam bakla ni perlu jengai ula kham he ka karta kamu ula kham samla banyanga akan rangba hak jinglong renyang jongu bar wong ini kente namar udi brio smart legiseng nak awai kan hon ni ude yang ngaru ba smart ye kren ketin blay yang tang ji discuss tu wong ini kente wong ye ini ngasko pi bayar kadai yang i kisamla kum ki kristan bangi dei bangi nya syim samla la ni banye song ye ki dikar kisamla kristan da kinya song samla la ni kinya song brio kinya wat brio da ki dikar Tengok balai miong kumta, ne balai piong kumta. Oh nawan bagi dekar gidi bompat nget, baladang yo ban perlong ne pun kelai ki kloy. Man buat kata di sisa. Ki samla ki kenthe ki dekar kenthe ki kloy ban buat ya lokuren. Kloy ki buram bai lokuren. Kadai di sisa ka bentar ka wepat ka buong. Tengar masuk menjur lang kata ka jingong jung dai. Te banyo pun kela, ya kowe ka mesim sa hima jung blai madu pi bam kemen. Ki angel jung blai ki kemen ka bleng ka kemen ong ting jung blai da koi ka mesin ka wasa ki kelap om tang ba ngatip ya kadau balai wong gumta maka da buang ya gumta naon ba kata ka kelas ka menyesong dan koi ka dekhar ni pali ka umon ulai tenat ni kata ka dekhar ni pali so ang kanang ya gumta dan perkat mentang susah berki susah mut meroy jadi ustau put tang nam tak kajinya deh ni keren kumta kai kecil jumlah ke keren halo kali kumta
Hatu kadengi penyalap ya gospel dan perkelai kibriu. Dah kabayalang. Hakti jumlah yang kasti kemudian kau si koreng kau menyau dekat bakan reu kau do. Sti kemudian kau si koreng kau menyau dekat bakan reu. Api utengah, api ke tengah. Hatu pitip se bapilak menpenim. Ya lah jong utengah, jong ke tengah. What hadu hakti jumlah kau opsai. Ya ke jinjit, ya ke jinpenim, ya ke jingkelau bamut. Kam song ha ke jingya. Lang samla ke jong pi. Kasong ke donu ke jomu. Tak ada wat le dia tak dor orang keting jong boleh ya ke jingim ke jong pi. Wat le dia tak dor ya ke jingim ke jong pi. Banyalap ya gospel lagu pilet banyalang batno ubri ubas ni uban ya. Kade ini ban ye yaki. Kade ini ban dan gaji solam nam ta jogi. Ba hadu pur pilet dia ya la dia te. Ngam pensilur pi ba keting jong boleh kam pensilur. Kata kam de kelenti. Ba banyalap ya gospel kata kam de kelenti. Ban kering ya kiwe. Syau Chris. Tak ada ki pastor ki jongi, hapo ka balang Chris kemiran. Ki juhikai yangi. Ki samla. Pastor Frankie ri juhikai yangi ki samla. Ngamlan ya kata. I juhikai yangi ki samla la senrang. Khamtam mi khamda ki jinde. Bai jukin tu ini parabor. Ba phi ki samla ya wat paraba. Parabanet la ni parabala. Kada walau naman la li wat sikumi kunhun. Pimtip de. Cái gì cái trong kia, phim tiếp tệ, cũng nuôi cần lòng, kata cái gì pensiun, lama orang kepas ni udah lewat, saya kata cái pensiun, pastor cái trong cái gì cái ni penwat para balang, udah nuwe, para banyak jengi, minta, miswa, agak jilok sama agak jomu, all smart bah, wan nu yalam jiseng, urwa yalam jirai, ukit kiara, te kambalang, anda lah yo beriu yo anak awak kenhun, te nomor baki miasuk, kimia poilang sekaju. Tentang kedua orang pilih si pilih ingat hias ni orang. Orang pilih jeseng, subang usyok tu balang ko. Kata je siang ngam kho iki balang. Kata kata jiso ju kibriu. Baik jiso ju kibriu ngim lak banlen. Ngamong ba kata ka babaharu ka jiso ju kibriu. Kama kata je sisa. Bu nang kibriu. Ngilang kom ta. Wong ngam bang subang balong ju ni wo. Hias ni ai wo. Dah tu kata kami alam sikit senior. Kami alam sikit babul kena samla ki prasamla. Lepas kajinya deh. Pois sikit jinjan. Pois sikit jindi jimbang ke penihak keput. Ialah ke jong kajingim, ialah ke jong kemet. Ya kajingim juki weru. Dan lepas kajinya deh. Kajinya deh, ha kajingim ke jongi. Ni kloy kan. Long bangi kloy ben penjot. Ikloi ben pensniu ialah kajong kajingim. Ni kisamla, ni usamla, ni kasamla. Ikloi ben penjot ben pensniu ialah kajong kajingim. Tang nam ta itiu la subon ni orang dajit. Hadu kata uput ni poi yang mangin le. Tak ada la ong bala hukum kenyangi. Ni la kentu la penslur yang ni ki pastor ni ki nong ikai ni ki nong yalam ki jong ni pa balang. Wah de ki para bangai. Wah de ki bedelang kaju. Kena makan sup ya pihi kecing kejong pihi kecing seklik tin lagi. Dan tanpa kena senrang ni bawang yang balang Chris undan rapi. Nanti ya pihi ngalai sunang undan miora na balang Chris. Kat ni belai lagi om mio. Siapa yang manir kia pun Kat ni kia penya ke teba. Kan ni belai ni orang kiong biwa. Nang lapoi so bukut hang ni kejingkran, jom keting jom lay. Usulaman, uhap nak kan, usyak job nak aku besliu. Dia yang bagi hidau. Ukwa ya kabor, pun kulai. Ukwa ya kaspa, syania syuh hablay. Baba kado, lembah kajinya deh. Bak kita ni kibriu. Kikan thay ki bada nong way ki ba mi de ka ju ka jinget ne ka ju ji shakri yo blai shaya lam yo shi ji snio ba tu thrai gini ki lai tri ki daw ha tu min jor ba nga gini ki lai tri ki daw ba khamat tam e ba ki ji snio ki ngop no ik bangai ki sinta ki job no shi bo na lo ji kini hele di tang lai ki daw ha ba kot na kwa pun kot kum ni ngim tip om dan batip ya kani Usulaman lau kelab amat ne. Om dan batip ya kani Usulaman lau kelab amat ne. Syabun kelab ni selaput.
Hadin bola pai dok nak kerja senior. Hadin bola leben kenyai kita kiblay tahu. Kiblay ke bau blay. Isi ada berkata. Hadin bola leben syak tak jingit ke bau blay kuat kain begini. Ngintip uslaman ukalaba mana ya. Katkum ke jinggong itu kiri start ni kiri perkat ni kibriu ki jok blay. Habis sepang ke jinggong blay. Kitab Ecclesiastes kadai ke basu ai bermet ya ke jinggong ke uslaman lagi sini bakadu. Kitab Ecclesiastes sapuli kadang kan atli lemong setenang pitip akini kitab Ecclesiastes dengan suhu kelum ya pe usulaman uang baro baspa bat pau bat buram bat kerdan bat kejimong siem kabanganga tereng akta kabanganga lu buang baro kalau kebathala baro kalau kebentoy baro kalau kebemlongai ngapa Ecclesiastes ka kitab ni baru kini kita jauh ke singong, pokoknya sahabat saya kita belum bertanya, selamat. Hari pengkut yang ini kitab, tak kalau nong kebakar, kebakar lain kebakar sawu ini kentian. Kani kalau nggak jingkelum, ya baru kita boleh slow, septin ya boleh, bas sumari hukum jemu, nama kani baru kalau ke kamram ubrio. Naik kuat lagi bro, naik kuat ekspak keburum ya kan nam, ya kejinan kejingam. Hakan kitab Ecclesiastes ni, ke bukan tu Solomon wong ba. Septing you lay, bas sumari ki hukum jemu. Nama bal kani baru kalau ke kamram ke jemu beliau. Nama ublay unwang lam ya ke kambaro hakejing pisan. Banyak ege baru bala buri la kalong ke babah. Lani ke pasniu. Kiriu tak perhat, kiriu jong ke Bible, kiriu jong ke play jemo yang kecing jong play. Kiong bakini kentin kimi, naga download ke bakala. Terlengim nak penong syai, ini Solomon habu thoi kini imat ulah sutu syurabun klat no. Uthoi ini kitab babun ki menjur haka kerta ke jinglong temen ju syurabun klat. Uthoi kitab Ecclesiastes sapuli sutenap ha. Bulu amat layak lenti lah dia dah. Layak lenti lah dia untau yo kan plus kiwe. Bat kani kami kentien dari nama kadono juga jika lagi om. Tapi melak banong syai, melak banong syai. Kalau kini kentien kimi, ban siap tinggi boleh bat sumar ikum kijongu. Kini kami nak kita kibriu, kita semua tu, bagi layak aku cisniu, bagi layak job aku sniu. Kibangai lagi kisniu tak, kisamla lagi kisniu tak, kisah job nak tiaw aku sniu. Ngamtip kanungun nak beli job hi, bila kisah job nak tiaw aku sniu. Lesi don nak beli job hi akan dikapor aku minta. Tangling bakabor, pikloi ken. Ben yuk rot ye kwe. Pila long ke jimong ye kwe. Nomor pisau don buat. Pila le ben ke ye ki henman ki para. Pila le ben ye ki kun ki kti. Pila le ben ye ki kurim ke jongpi. Dari nomor pisau don buat adu kata-kata. Pila keren sarong. Kajingem ke jongpi. Kajinglong ke jiman jongpi. Kala long sarong. Kala long ke ba ijili. Khamat kibriyo. Khamat ublay. Yo lesi ni nomor pila sarong ni. Pila sultan buat Yo lesi akan ikapor mta don ki bangit. Don ki samla. Kibla it palat ban be ya kaspa ka pho hadu ka thok syukur ki kloi ban le yole si don hang ni ka porong ta kibla it palat ya kaspa ka rupa hadu wa ya ka jisha ki tim ken shu what you blay ru kin mau shu kila shu be ken syaka jing kamai ka ji shadu uput uba ublay kwa ya ki ba ken le kim so hun ya ka ki yo ki kwa shu yole si don hang ni ka porong ta ba ka ji ya dai ka jong pi pilangop kan pila sniu ka jingim ka jongpi pila sniu ka jingim pi bala pin sniu wi ki we ka ba sniu ka la job na thiaw ka jingim jongpi hakani ka po yo le si dan ba ka jis sniu ka la job na thiaw ya ka jingim jongpi na ka pa ki pristim kin ai ka to ka ni ka jirwai la don kum kini ki brio la don kum kini ki samla nyimtip la kan yo la de em ya pi sa si sin pat ba fin kala hai ki si yuan sawan hani kani kari kalak ke pemerintah. Usulaman uthoi kitab Ecclesiastes dari nama ka donu lesi ke bula kala. Udebet amu lepop ukela. Upetras hamu baka ukela. Lada don napdeng jongi kipala sama kipra bangin kibla sha job no haka basniu kibla sha job no tiau haka basniu kibla sha perlu gerak haka basniu ka adu kini kisni ke pemerintah. Ladadon kum kita ki para mengai kani ki kapo jong pi pinwan ai kani ki kapo jong pi pinwan pha duai pha ya rap lem yang ni kloi ban ya rap ya pi kana maka jim jong pi kan bet
Bakal kami langkah jenis ni. Ngakar pak ik syakri ke jutrai ke badan hang ni. Kisah bahawa menyerap lem lesi ke pramangit. Kita hang ni ke besok ya ke jingim kiket ik jingkit ke bakhya. Ali ke digri ke por ke minta. Yang beriwan men bread ik jingkit ke bakhya ke jongpi. Bread ik jing snew ke jongpi. Bread ik jing melin ke jongpi. Bread ik ke jinglong bawa ke bakup ik jing ke jongpi. How try Jesu. Pinyo kan ik jingim ke thamai. Piket kan ia kata lingkor ke bejam ke besting. Now try Jesus Christ. Ali ni keluar penyamap plan nam ta jong ni. Long ki bala koy. Ban light na gani ki ban kya ko sti. Ali yang lang ali ko mentang ni ruai. Kibaran kami jing ruai, kibaran kami yang kata kajing. Yarap kajing silent. Bagi job no ko mo syakri try, menem step. Now Jesus Christ pada kajing ko jong lay. Yang ta was new. Ali kani ko por mentang. Kita nang syakri jong try ko yarap ya bi. Bagi jing ruai. Syam kulai do anosio lada den ken kula syak penyat kula syak ring kula syak king ye ke jiem ke jong hi anosio ale ya ring ko por ka sa ikot ye bi wan shinish kha ikot ye ko yara pe bi ma ki chinoi idan ke ji solam nam da ki samla idan ke ji solam nam da jong hi kombani so thu ma ke jiket pa ke jiem ke ni slap thai ada share ka kia ko bo ki pe shoi ki ya ko pa ele yo ki pai so try ki chame wa ki try wa ye ye ki ja thai shame ka bo shame ka la mom den ki ya e ka jiem ke jong hi ki ko ye ke jiem ke jong hi le ma ki jiem try bo ma ka ji ko ka pa la ka jiem ke jong try ane skap na long ki ke ko ke jiem ke jong hi Balaya halorika
gila cili kita kita kejis dia berjob di sini jam ini. Aku kerja kerja pina kali kerja kiri. Aku mino akan longking kau kerja kau termai. To aku kerja pina kalau kau bet kau berhenti kau mapi kalau kerat ya kau sendiri amma sendiri kalau kerat ya pi. Ini beli cuma lagi cinta hilang nanti kerja pi. Ini beli cuma lagi cinta hilang nanti jom hilang baru. Nangis semua tu aku kerja man lah kasih man lah kapor, man lah beri yang ini dan kerja le kerja jom ini.